bashitsi bahire, tuhaye ikaze hano ku cyicaro cy'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, ahagiye kubera umuhango wo kwinjiza kw'abaofisiye bashya mu ngabo z'u Rwanda. Umushitsi mukuru w'uyu munsi twari dutegereje arahageze. Muhaguruke twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Isaruti y'igihugu, intwara ibrahim. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Karasisi kari imbere yanyu kagizwe n'abagiye kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda, amasiba baherekeje, itsinda rya musika rya gisirikare n'itsinda ry'amabendera. Bari mu masiba 10, imirongo 12 ku 10 ifunguye. Twiteguye kugenzurwa namwe. Nitwa Major Frank Agumisereza, umuyobozi wa Karasisi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Na Officer Cadet Steven Byagato. Sibo ya gatandatu ni Officer Cadet Eric Niyomurengezi na Officer Cadet Laura Imanishimwe. Sibo ya munani ni Officer Cadet Jean-Claude Imanishimwe na Officer Cadet Albert Nejeye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igenzura rirashoje. Turasaba ko Karasisi kakwiyereka imbere ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Officer Cadet Cedric Rwakageyo Gasheija. Isibo ya kabiri iyobowe na Officer Cadet Theonest Niyigena na Officer Cadet Abel Niyonshuti. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Rebecca Mutoni na Officer Cadet Donata Muhayewinimana. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Albert Ntegeye na Officer Cadet Jean-Claude Manishimwe. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet Rora Imanishimwe na Officer Cadet Eric Niyomurengezi. Isibo ya karindwi iyobowe na Officer Cadet Cedric Niyonase na Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Isibo ya munani iyobowe na Officer Cadet Steven Byagatonda na Officer Cadet Bienfait Isingizwa. Isibo ya cyenda iyobowe na Officer Cadet Moses Mugabo. Mu kanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro by'icyubahiro, ndi bubasabe duhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda.
Akarasa imbere. Akarasas ibendera mwoy isaruti y'igihugu ntwaro imbere. turirimba indirimbo y'igihugu. Akarasisi karakuramo ingofero kuramo. Akarasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ku baturage b'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Harakaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Harakaba abaturage b'u Rwanda. Harakaba ingabo z'u Rwanda. Akarasas ngofero mboro. Akarasisi karanira intwari iburyo shyira. Perezida wa Repubulika mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, bariya basirikare mureba ni amasibo y'abaje kwandika bimwe mu bigize amateka y'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Aya masibo agiye kwandika umubare ugaragaza icyiciro cya 12 intake 12 cy'abanyeshuri basoje uyu munsi, ndetse n'umubare w'ibindi byiciro byabanje mbere. Barandika umwaka w'ibihumbi 2000 usobanura igihe icyiciro cya mbere cy'abaofisiye basoreje kuri iri shuri. Barandika umwaka w'ibihumbi 2025 2025 ugaragaza icyiciro gisoje uyu munsi. Barandika kandi umubare wa 25 25 ugaragaza imyaka ishuri rimaze ryigisha abasirikare ku rwego rw'abofisiye. Badashoboye kureba neza umwiyereko mwabireba ku mashusho kuri screens hafi yanyu. Murakoze.
Akarasas! Fungop! Bendera! Ngui! Karasis karigira imbere! Njyana y'utab! Bera! Janab! Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, banyacyubahwa mwese mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, bakitsi bahire mwitabiriye umuhango, nshuti z'u Rwanda. Your Excellency, kindly permit me from the onset to acknowledge the presence of distinguished guests from brother and friendly countries here present. His Excellency Sumaila Suvane, Ambassador of the Republic of Guinea to Rwanda, who is attending this event and witnessing the graduation of 2 Guinean trainees. May you please stand up for recognition. Major General J.J. Maseba, the Commandant Tanzania Military Academy from United Republic of Tanzania. May you please stand up for recognition. Colonel M.B. Mugarura, representing Uganda Military Academy from the Republic of Uganda. Please stand up for recognition. Colonel Maina Mujomba, representing Kenya Military Academy from the Republic of Kenya. You may please stand up for recognition. Colonel Izulu, representing Zambia Defense Services Command and Staff College. You may please stand up for recognition. I would also wish to acknowledge the presence of defense attaches who have attended this event. We thank you all for honoring our invitation. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu izina ry'abarimu n'abanyeshuri b'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, turabashuje kandi tubaha ikaze muri uyu muhango wo kwinjiriza mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abofisiye. Ni ishema kuri twe nk'ishuri kuba turi kumwe namwe, kuba mwigomye izindi gahunda nyinshi zikomeye musanganywe mukagena uyu mwanya kugira ngo mudusoreze aya masomo y'abanyeshuri. Turabibashimiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mugiye gutanga ibihembo ku banyeshuri 4 bahize abandi. Ndi bubasabe mukomeze mwicare tubanze duhamagare abo umunyeshuri wahize abandi mubize imyaka 4 ni Officer Cadet Yves Ndamukunda. Umunyeshuri wahize abandi mu baturuka mu bihugu by'inshuti ni Officer Cadet Dan Ataho Bakangambira from Uganda. Umunyeshuri wahize abandi mubize umwaka umwe akaba ari nawe wahize abandi muri byose ni Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Uyu mwanya ni uwanyu. Murakoze. Umunyeshuri wahize abandi mubize igihe kigufi short cadet
yitwa Officer Cadet Jean de Dieu Yakaremye. Umunyeshuri wahize abandi mu bize imyaka 4 ni Officer Cadet Yves Ndamukunda. Umunyeshuri wahize abandi mu baturuka mu bihugu by'inshuti ni Officer Cadet Dan Ataho Bakangambira. Thank you, Your Excellency. Umunyeshuri wahize abandi mu bize umwaka umwe akaba ari nawe wahize abandi muri byose ni Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mutarasubira mu byicaro byanyu, yewe Kagame Paul, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Ofisiye bashya kwambikana amapeti akarasasi komeza.
ndahirira u Rwanda ku mugaragaro ko nzarinda igihugu ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubaha amabwiriza ya gisirikare atangwa hakurikijwe uruhererekane rw'ubuyobozi ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Umwanya wo gukurikira ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Umwanya n'uwanyu nyakubahwa Perezida. Bayobozi zitandukanye z'igihugu cyacu, bayobozi b'inzego z'umutekano, ba ofisiye bashya barangije amasomo uyu munsi ndetse n'ababyeyi n'inshuti zanyu muri hano n'abashyitsi bavuye hirya no hino bitabiriye umuhango, banyarwanda mwese, mbanje kubasuhuza nishimiye kandi kuba ndi kumwe namwe uyu munsi twakira abofisiye bashya mu ngabo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nagira ngo nshimire buri wese muri mwe kubw'umurava n'ubushake mwagaragaje mu myitozo ikomeye mwanyuzemo kugera kuri uyu munsi nk'uko twabibwiwe n'abari babayoboye. Ndashimira ababatoje kuba baragize uruhare rukomeye mu kubategura kugira ngo namwe muzitware neza mu nshingano mwahawe. Turashimira ibihugu by'inshuti twafatanyije mu burezi n'amahugurwa mwahawe. Ubufatanye nk'ubu ntibufasha gusa mu kubaka ingabo zikomeye, ahubwo bunagaragaza ubucuti butuma ibihugu bikomeza gutera intambwe ibyo bihugu bigana imbere. Ku babyeyi n'imiryango yanyu ndabashimira kuba barabashyigikiye bagashyigikira icyemezo cyanyu cyo kwinjira muri uyu mwuga w'icyubahiro nubwo waba utoroshye.
kuba mwarahisemo uyu mwuga turabishima cyane kandi bifitiye akamaro gakomeye igihugu cyacu. Kuri ba ofisiye bashya, inshingano yo kurinda u Rwanda n'Abanyarwanda mugomba kuyuzuza uko bikwiye. Iyo nshingano muyumva neza. Ndabashimira ubushake ndetse ubu mwagize n'ubushobozi buhamye bwo kuzuza izo nshingano. Turifuza ko mwarinda igihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda n'abagituye. Abanyarwanda ni miliyoni 14 ubu, ariko niyo zaba miliyoni 1, niyo Abanyarwanda baba miliyoni 1, niyo baba 2, niyo baba 3, inshingano mufite ni ukugira ngo igihugu kigira umutekano uhagije, kibe kitavogerwa n'abatagikunda n'abatagishaka. Turashaka amahoro. U Rwanda rukeneye amahoro. Rwabuze amahoro imyaka myinshi mu bihe byashize. Ubu tumaze imyaka 31 igihugu cyongera kwiyubaka, cyubaka umutekano, cyubaka amahoro, cyubaka kubana neza hagati y'Abanyarwanda n'Abanyarwanda n'abandi b'ibindi bihugu. Ni inshingano ikomeye buri wese agomba guhagurukira akagiramo uruhare. Uruhare rwanyu rero mwebwe aba ofisiye muri hano rutangiye ubu. Ni uruhare rubasaba byinshi. Ni uruhare rubasaba kwitanga. Ni uruhare rubasaba discipline. Ni uruhare rubasaba imyumvire myiza. Ni uruhare ruzabasaba kwitanga kugira ngo mwebwe ubwanyu mubeho neza n'abanyu n'inshuti, mbese igihugu cyose kibona aho gihera gitera imbere mu majyambere. Iyi si turimo ikomeza guhindagurika. Ibibazo bikaba byinshi ndetse nabyo bikagenda bihinduka. Ubu ni ukuvuga rero ngo
iyi si iteye ityo, igihe tugezemo giteye gityo, ubu tuba tugeragezwa twese. Ubu namwe mwinjiye mu bageragezwa ku buryo mugomba kubyitwaramo. Isi yahinduka igana habi, ntibajyane muri iyo nzira, mukaguma mu nzira ibereye Abanyarwanda, ibereye u Rwanda, ndetse ikibihungabanya cyaba ari icyo guhangana nacyo. Ubu ibyo mumaze kunyuramo byarabateguye kugira ngo muzahangane neza, mutsinde ibigeragezo ibyo ari byo byose. Kugira ngo rero uko gutsinda gushoboke kubageza aho mushaka, mugomba gufata iya mbere mukajyana n'igihe, igihe kitabajyanye, kandi mugahora mwongera ubumenyi kugira ngo mushobore guhangana n'ibishya bishaka ubwo bumenyi. Nta n'umwe ukwiriye kumva ko nubwo twaba dutera imbere twageze aho dushaka. Oya, ntiturahagera. Inzira iracyari ndende, akazi karacyari kenshi, ubushake buracyakenewe, n'imbaraga zirakenewe. Mwe rero muri batoya, ubwo ni ukuvuga ngo muracyifitemo byinshi mugomba gutanga uko igihe kigenda gihita. Ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zagize uruhare mu kubaka igihugu, mu kugiteza imbere, kugeza n'uyu munsi mwinjiye muri uwo mwuga. N'iki gihugu kibatezeho n'ibihe biri imbere buri wese. Igihugu kimutezeho ibyo ngibyo. Mujye rero munibuka ko inshingano yanyu abo muri uyu mwuga twese atari ukurinda gusa ibyo u Rwanda rumaze kugeraho, ahubwo ni no kugira uruhare ibyo bigerwaho kubyubaka, no kugira ngo mbese byinshi bikomeze kugerwaho. Igihugu gikomeye gifite umusingi gihagazeho kigomba kuba gifite umutekano. Umutekano ni ngombwa. Igihugu rero kigashingira ku mutekano kigatera imbere. Abanyarwanda bose n'abo muri uyu mwuga babifitemo uruhare. Kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF bibaha ubushobozi
bibafasha gutanga umusanzu mu iterambere ry'u Rwanda no kubungabunga ya mahoro navugaga adakwiye kugarukira mu Rwanda gusa ariko ndetse n'umusanzu wacu waba ukenewe tukaba twabigeza no ku bandi dufatanya ibikorwa byinshi hirya no hino ku isi aho ariho hose nk'uko byagiye bigaragara uruhare ingabo zacu zagize zizagira no mu bihe biri imbere muri ubwo bufatanye n'ibindi bihugu nk'uko hari ibidufasha hari n'ibyo natwe twagira uruhare mu gutera inkunga mu gihe mu mirimo yanyu rero mugende muzirikana ko gukorera abanyarwanda ari wo murimo wanyu wa mbere w'ibanze kandi iyo mukorera abanyarwanda ari nabo mukomokamo ari bo muvukamo ubwo muba mwikorera namwe ibi bigomba kugaragarira rero mu musaruro mutanga mu myitwarire no mu mahitamo yanyu igihe nta n'umwe ubareba uko mwitwara mwebwe ubwanyu ubwo ni ukuvuga ngo ahazaza h'u Rwanda hari mu biganza byanyu mu maboko yanyu ubushobozi mufite bugaragara muzabukoreshe uko bikwiye tubatezeho byinshi ariko mujye muhera no kwitwara neza mwifate neza murinde ubuzima bwanyu imibereho mugire uruhare no ku bireba banyu hari imico mibi hanze aha ndetse iyo tutari dusanganywe tukayiga ahandi mugerageze ukuntu iyo mico mibi mwayirinda mwirinde ubusinzi ibintu byo kunywa inzoga zikagutesha iyo zagutesheje umutwe zigutesha n'imirimo zigutesha na ya nshingano mwarahiriye ibiyobyabwenge urumva ko ufite ubwenge bwayobye ntabwo aba acyuzuza inshingano byose kandi bikomokamo ibintu bitwara ubuzima bw'abantu bihereye no kuri mwebwe ubwanyu abakiri bato ntabwo rero twakwifuza ko ibi byose mumaze kugeraho aho mwigejeje byagira bitya gusa bikaba imfabusa umunsi umwe kubera ko warushijwe imbaraga n'imico mibi yo gusinda ibiyobyabwenge n'indi mico idakwiriye ubundi mu bantu
byaba ko byaturutse hano iwanyu cyangwa se byaturutse n'ahandi, ntabwo ari imico yo kwiga. Ndagira ngo rero ndangize nongera kubashimira kandi mbifuriza ibihe byiza n'intsinzi mu byo muhangana nabyo mu nshingano zanyu za buri munsi. Mbifurije n'amahoro y'Imana n'imigisha mu buzima bwanyu buri imbere. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku mpanuro nziza muduhaye. Tugiye kuririmba indirimbo y'igihugu cyacu, turi buyiririmbe duhagaze, ikurikirwe no gusohora akarasisi. Umuhango wa none uri busozwe n'ifoto y'urwibutso ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'abofisiye bashya. Indirimbo y'igihugu. Akarasisi vuga bendera mgonyi sarti y'igihugu mwara imbere.
Afande, twasaba gusohora karasisi afande. Komeza. Abafise basha barandukira iburyo n'ibumoso, iburyo n'ibumoso, hirya akarasisi. Abafise basha gusoza imbere genda.
Amasara yukira iburyo, iburyo, hindukira. Karasas! Karasas karava mu kibuga, mu ngendo yihuse, itsinda rya muzika rirayobora. Imbere, genda!